Before you watch this video, please make sure you subscribe, like the video, and press the notification button so that you do not miss another video from this channel. Sanibona umakhosi umhlongo lona eMgababa e-area 7 noma ugogo ngoba sengugogo inabantwana asema nabantwana edlozini noma ethongweni kulezo ntaba kudala makhosi Makhosi umhlongo lo eselaphe isikhathi eside mangithi ngiyabheka siphela iminyaka ewu-31 lapha abantu ngiqala ukulapha kuneminyaka ewu-22 ukuqala kwami ukulapha abantu njenge ngibona nje amadlozi namathwasa uNkulunkulu ungibusisile ngabo ngithe ngibheke lokho ziningi-ke noko izinto engidlule kuzona igidi ethongweni kwaphela ngeke uvele kube ufrey konke kodwa uqala kwami ukulapha ngiqale ngino-21 ukuthwasisa ngilapha abantu ngenza konke ngithe kusuka lapho ngangihamba ngiyokhuphula amakhosi mangikhuphula amakhosi ngabuya umsebenzi waqala lokho awukaze ume ndawo umsebenzi wedlozi kumina kodwa okubaluleke kakhulu ma umuntu unabantu abadala noma uyisangoma ukuzihlonipha ulihloniphe futhi idlozi lakho nabantwana sengibakhiphile ngibayala ngaloko ukuthi abahloniphe amadlozi abo bazihloniphe futhi nabo oqala nje ngiye ngimyala umuntu ngokuba inono mezophatha imithi iyabantu kuba ngeke udle umuthi mangabe ufika umuntu ungcolile kungcolena laphishwa khona imithi uzusaba ukuthi engathi ngeke ngize ngisinde uNkulunkulu wangibusisa kakhulu ngiphethe amathwasa nginanamabandla namabranch uNkulunkulu ngibusisile lapho ngiphethe nje konke ngisangoma phaqha kodwa lesi esikholwayo alwa khuluma manga angela tsena manga angela 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 khuluma ngiqala ukuthwasisa ngafike lo mama wemdala ngohlobolisa imanga ngisaba methi makumina ngishaya uvalo kodwa nkosi yami lo muntu omdala kangakothi makumina ngizotraya nje ingane yami ngokujwayela ngokufundiswa kethongweni hayi wahamba ngaze ngayijwayela lento waphinde wangena futhi umama omdala ngathi hayi kusho ukuthi mina ngipho abantu abadala engizosaba kubona ubabiza ngey'ngane zami kodwa ngoba nganginedlozi ngangingenwe idlozi hayi kwalunga kuzobe namhlanje angikwazi isho ukuzibala izangoma esengizikhiphile emnambithi nginezangoma egoli nginezangoma engqeleni emampondweni nginezangoma emtubatuba nginezangoma namathwasa njengengibona nje ephithiza la kumsebenzi wedlozi akuyona into engiyiplanela mina ukuthi konje ufuna ngithwasise kwasekaba khona abantu manje othuka umuntu sizothiwa kuyathwasisa ongazange azathwasa mina ngayathwasa-ke kakhulu ngiqala ukuthwasa nje ngangimncane kakhulu ngakhulela khona edlozini
ngimncane bedela abantu ukuthi lo muntu osebenza abantu angangube noma kwathi mase kuthiwe ekhaya abangikhiphe badide ukuthi bazongikhipha ngifike ngisebenze bani ngempela wadabuka omunye umfowethu wathi cha mina ngizokumela lo ngoba ngiyawazi umsebenzi wabantu abadala wangikhipha edlozini ngaphuma ngangasebenzi iminyaka emibili ngingasebenzi ngindlela engangiyimncane ngayo kodwa kuthonya kunesithathu ngaqala ngabona ngena umuntu ngabona ngena abantu ngasebenza ngiyalapha nje ngenza konke nginamakhosi lawo elithi nabalozi ke thina sithi abantu abadala amakhosi aphezulu ngisebenza ngabo ke mina amathwasa abhula phansi kuzothi izangoma ke nazo ziyasebenza sengikhiphe kakhulu nazo seyinezingane zazo ngingako ke sengize ngaba ugogo angiqalanga namhlanje umakhosi balikhulu ngisuka la eMgababa area 35 ukufika kwami la ngangigula kakhulu senginciphile ngimncane ngilo ngiqeqa ibhedlela ngitshethi ngiguliswa nje umkhuhlane kanti ngiguliswa idlozi ukufika kwami la ngaba nesibonakaliso ngabona ugogo engilapha ngase ngiyafika la ekhaya wangisiza kakhulu ugogo namhlanje sengikhuluphele angisaguli sengiyakwazi nokusebenza abantu ngilapha abantu ngiyabhula ngisiza abantu ugogo usiza kakhulu nami ungisizile njengoba ngingaka nje ngisiza ugogo Singakanani nobekezi Ngomisitha zami singakanani nobekezi Yobekezi Hey upholo hey yabona ukhuluma ngopholoba ukhuluma ngenye into la endlini ngine fridge engiliphuma ukuhamba ulithenga etolata ngilikhoma futhi ngifunani kathi mina ibongani yami ubusazokhokha ngathi cha angifuni ukuzwa lo inde upholoba owase wase Clermont lo pholo maybe uzothi upholoba isibongo sikama wakhe wafika naye la ebusuku kwako 12 emgonile ingane ithule ngenyanya ingaphefumuli eyina ngicela ngasaba ngathi ayibona ngizofelwa ngazi ngiyaqala kufa umuntu 30 years ngilapha abantu akazi ngifeni thatha ingane ngithema ngithi ingane ngiyayibheka iphepha amehla amhlophe amehla athe ngathi kade yagcina ukudla bangena emakhosini ngashisa impela bathiwa le ngane ayinalutho kushawa umzali wayo ukuthi umzali wayo akazange azalivume idlozi leli abalifuna abantu abadala usho ukuthi ngane ufuna idla inkamba idla hayi ngempela ngamtshela umzali wakho ukuthi nayi inkinga la ibambeke khona le ngisho into ethulile ongangube nayo abangananti ithemba athi usho kanje amakhosi le ngane encane kangaka athi nakusho njalo ayikho into engingayenza ngathi phuthuma sango makakhona amakhosi la ushanda ngathi phuthuma amakhosi Shandu awuhamba uthatha igobongo ke siphehlele ngasiboni ngeke izivili wahamba phuthuma uthatha igobongo thema ngishisa impepho waliphehla kabili wathatha lakhuphuka ukhamba thema likhuphuka ngathi mgeze ngalo khonelele kanje ethulile wathi emgeza ngalo eqala ingane yaphefumula mayiphefumula ingane ngathi hayi mhlambe ngabe indlela mhlambe siyahamba hayi ingane vele vuka ingane yahlala ngesimba wakhala uma wathi mhlambe sivuka kokugcina ngaqhubeka igezi wayigeza wayiqeda ngayithatha ngathi lalani ningahamba ayihambe le moto enilethile balala bathe makuse ekseni ngithi kaku7 ngabiza uthwasa umbhele ngathwasa umbhele awupheka iparish kuthiwa yidli ngiyawupheka iparish ngifuna ukubona ngeke izidlile awu ingane elidla shalandula iparish tekuseni njalo ngathi ma wakho wenze njalo iphinda naye emuva kwathi hayi velani niyenze njengoba ngisazi le ngane isingene kathathu esibhedlela ifika ithula ngifonela ithulile ngiphinde ngiyilanda iseScotsburg bahluleka ila ewentwethu bahluleka ngathi angisazi bathi ngizobheka asengiyale lo muntu ukuthi ibo kuyeza ngomeni kaMhlongo eMgababa 7 lapho ngeke ngavuki le ngane ngeke ngasindi kwakuthiwa yayidliliza isikhathi esikhulu okunyeke lo masivela ithula kanti yaqala ngokudliliza awu ingane yenzelwe ingane amandiki ithe yenzelwe ingane amandiki yenzelwe ingane amandiki avele kakhulu unina wavela shayeka phansi uthe meshayeka phansi ngathi kufika umkhulu ozala umkhulu wayo wabuza ukuthi le ngane yenziwani lapha la ikhona uthi ngamchazela ukuthi ayidla indiki ingane wathi indiki lana
iyisangoma lengane ufuna mayithwasa wafika ngitshela ngangakholelwa ukutshena nomuntu uzongitshela ufuna kwenzeke ngathi mina kulungile ukuze ngibone lento iphuma ikhona ake sibele emakhosini ngathi mafika emakhosini ngakhuleka kabili kathathu ngathi ngiyakhuleka amakhosi amakhulu nanga umntwana senze njani ngayo bathi wasasho sathi isangoma lezo waqala umntwana wangena estepini sokuqala wangabi nalutho selengafika nje iyawayenza lonto efika aphinda ngwayenza wangena estepini sokuqala ubabovu wangena emcakweni sengele itheni siyagoduka lesonto lizoqalwa nje sesiyamgoduka simphindise ekhaya eqedile manje aphindange wawa aphindange wadlikiza sagcina ngoma wakhe esitsheni kade edlikile wavuka unomphela futhi ngendlela ahlakaniphe ngayo ngiyabona ngidlo uma ngishona sebusuku uthi mezamula ngivuka impetha lo muntu omncane kangaka wenzani azamule ngoba niba kufika umuntu isigulu uyakwazi usithatha athi makhosi ngingakusiza athi umuntu hayibo kwenzakalani athi ngicela ungilandele siyengala wathwasa kanjalo kumntwana ngaleso sigulu esinjalo kodwa kwakushawunina wakhe ukuthi uyena wayeka lo msebenzi manje njengoba engaka yena usengakwazi nje mhlawumbe ukusiza umuntu noma kusafanele alinde mhlawumbe athi ukhula cha ngeke akwazi ukusiza umuntu nasafuna alinde kwamaselindile kwaba neminyaka u15 yilazo besephinde uyabuya sezodla ukhamba lokuthi enze njani manje akwazi ukusiza abantu mase neminyaka u15